Wasirikovu nguyu gakwerere sasaba niwe rwose n'iminota generali wa FDL Gakwerere akaba ari generali akaba ageze hano mu Rwanda. Uyu ugeze mu Rwanda yafashwe n'umutwe wa M23 mu mirwano bamazemo iminsi banganyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu maso urabona ko yacitse intege, aragaragaza icyo igisebo no gutsindwa k'uyu mutwe wa FDLR. Amateka agaragaza ko uyu mutwe wa FDLR urimo benshi basize bakoze jenoside mu Rwanda bahungira muri Kongo. Siwe wenyine waje kuko ari kumwe n'abandi basirikare. Ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, saa 7 zo kumanywa nibwo Brigadier General Gakwerere wa FDLR n'abandi barwanyi 13 bashyikirijwe u Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa M23 urimo abasirikari b'abakongomani baharanira uburenganzira bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda. M23 niwe washyikirije u Rwanda Brigadier General Gakwerere Ezekiel wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi barwanyi bawo 13. Iki gikorwa rero cyo gushyikiriza u Rwanda abarwanyi ba FDLR cyabereye ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye Gakwerere abandi baje ni Meja Ndayambaje Gilbert, Sergeant Major Sabimana Augustin, Sergeant Mupenzi Jemuve wari umurinzi wa Brigadier General Gakwerere na Koporo Sibomana Rora, nakabamo na Koporo Ishimwe Patrick, akabamo na Koporo Ibyimana ikora Concorde na Koporo Ukwishakimana Saddam, harimo kandi Koporo Hategekimana Eric, akabamo na Ndayambaje Pascal, hakabamo na Private Ndayambaje Rukundo Daniel Desire na Private na Kirutimana Niyonzima, hakabamo na Private Ndayambaje Fabien ndetse na Private Widuhaye Gilbert. Uyu Brigadier General Gakwerere wari wambaye impuzangano nshya y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ubundi azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani cyangwa se Julius Mokoko cyangwa se Sibo Stani. Uyu yageze hano mu karere ka Rubavu, yemeye no kuganira n'itangazamakuru rwose, avuga amagambo make cyane, avuga ko yabaga muri FDLR kuva yabaho ndetse yemeza ko yafashwe muri iyi minsi. muri Kongo nabaga muri FDLR. Aramaze igihe kingana iki? yabaho muri Kongo. Hanyuma ubusanzwe mukomoka he mu Rwanda mu kihe gice? Nkomoka mu Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Kigali ngari, komine Shyorongi, segiteri Kanyinya. Ubu byabaye district ya Shyorongi, umurenge wa Kanyinya. Wafashwe ryari? Wafashwe gute? Nafashwe muri iyi minsi yatambutse hano neza. Byagenze gute? Byagenze gute? En français s'il vous plaît, en français, question en français parce que hano rero yavugaga itangazamakuru ryamuhataga ibibazo nka generali wo muri FDLR bamubaza wafashwe ute, wafatiwe hese, nta gisebo ufite kuba warahoze urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda none ukaba ufatiwe muri uru rugamba. Ibitangazamakuru byinshi birashaka kumubaza no kumuhata ibibazo, bashaka kumenya yafashwe ate. Hagati umuvugizi wungirije wa M23 Oscar Barinda yavuze ko aba basirikare bafatiwe ahantu hatandukanye mu rugamba M23 imazemo iminsi ihanganyemo na leta ya Kongo Kinshasa. Mwafatiye hamwe? mwabafashe ahantu hatandukanye. mwabafashe ryari amatariki wera bamwibuka? Generali no kumufata ko yafashwe dufashwe mu hano, yafatiwe mu mujyi wa Goma. Ariko Dr. twakibaza ngo amakuru ya Omega nawe w'umu FDLR wahaga amabwiriza u General Gakwerere bo bimeze bitaracyari muri Kongo, ko twumvishe ngo yarapfuye, bimeze bite muri ira ntambara mwarwanaga?
General Omega amakuru ye muzayamenya tuzayatangaza vuba aha ngaha tuzabibabwira turacyamushakisha ntabwo yapfuye turacyamushakisha Bwana Oscar Bwana Oscar Barinda utueleze katika lugha la icyo twashaka kumenya no kuvuga mutubwire kuri operation mwakoze yabageje gufatura mu general ibyo ari byo byose ngewe tuvugana aha ngaha nageze mu ndaki ya General Omega ya General Omega narayibonye iri Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo nta urimo. Merci les amis. Ariko n'umurambo we ntawe twabonye. Sa gufata general ntago ari ibintu byoroha mutubwira operation yabaye kugira mufatura mu general. Intare za Sarambwe ntabwo zizi se. Intare za Sarambwe dukora kinyamwuga yarihishe ahantu hose baramuhishe abantu be ariko twamusanze aho yarihishe aho ngaho turamufata kandi urabona ko twamufashe neza ntabwo yakomeretse arigenza ku maguru ye nabamuherekeje twebwe ntabwo tugamije kugirira nabi umuntu wese wemeye yuko twamufashe mbiri urumva usanga hari turamufata tuti humura tuzakujyana tugucyure mu gihugu cyakujyanye bivuga ko n'ahandi hari FDLR yo makuru yabo muyafite neza turayafite dufite ubutasi bukora. Colonel Gakwerere Mwesigye ukuriye brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Ngororero niwe wakiriye aba barwanyi b'umutwe wa FDLR. Nyuma yo kugeza mu Rwanda bagiye rero kugenzurwa abakekwaho ibyaha bya genocide bahanwe, abakekwaho ibindi byaha nabo bakurikiranwe n'inkiko nk'uko amategeko y'u Rwanda abiteganya. Ni mu gihe kandi abadafite ibyo bakekwaho barimo kigaragara nk'abana cyangwa nk'urubyiruko bo baraza kujyanwa i Mutobo bigishwe nyuma bajye mu buzima busanzwe. Muri aba barwanyi bashyikirijwe u Rwanda harimo nabo bivugwa ko bagize uruhare mu kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu bikorwa byabaye umunsi M23 ifata umujyi wa Goma. Amasasu barashe ku butaka bw'u Rwanda yaguyemo cyangwa se yishe abantu 16 mu gihe ababarirwa mu magana bakomeretse. Colonel Joseph Mwesigye yavuze ko aba bagiye kubaha inzego maze bakurikirane umwe ku wundi, niba hari ufite ibyaha bya genocide akurikiranweho aragezwa imbere y'ubutabera, niba hari ukurikiranyweho ibindi byaha ashyikirizwe izindi nzego bireba, noneho abasigaye babatware i Mutobo. Abasirikare mwakiriye ni bangahe? Bakiriye abasirikare indwanyi FDLR bakiriye 14 harimo general umwe na major umwe. Ubu harakurikira iki ko M23 babashikiriza? So igikurikiraho nkuko mubonye babatwaye military police batwaye, turabaha inzego zibishinzwe bagenda bakurikirana umwe ku wundi, niba hari ufite ibyaha bya genocide akurikiranwe ashyikirizwe ubutabera, niba hari ukurikiranwa ibindi byaha nawe ashyikirizwe izindi nzego zibireba, none abasigaye tubatware Mutobo badafite ikintu nibura kibafata. Yinjiranye hangana n'abasirikare bangahe? Ibyo nabivuze yinjiranye n'abasirikare 14 harimo general umwe, brigadier general na major umwe. Ibi bivuze iki ku Rwanda kuba noneho hafashwe indwanyi z'uyu mutwe w'iterabwoba, noneho by'umwihariko hakaba harimo na general Gakwerere? Icyo bivuze rero iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ihora ivuga buri gihe ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR y'intwaro y'imbunda irayintegrating, ubwo urumva barakorana na ya coalition yose, ari FARDC ari Wazalendo ari abarundi abacancuro ndetse na MONUSCO. Urumva rero ibyo ni ikimenyetso kigaragarira isi yose, kandi ngira ngo mwabibonye ko harimo n'abana batoya. Ibyo abantu bavuga ngo FDLR barashaje ngo ntago bakiri active. FDLR bafite abayobozi babo wenda bari imyaka mikuru, ariko mubonye ko hakiri mu rubyiruko. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntago ingengabitekerezo ya genocide igendera ku myaka, no ntago igendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya, M23 imaze kubarasa bava mu birindiro byabo, abenshi bahungiye mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Tutirengagije ko hari n'abandi basigaye bagiye hano mu Kirungano
n'abandi bakiri muri Goma. tukiri aho hari abazajya muri rehabilitation nk'uko bivuze cyane, ariko hari n'abandi bakoze ibyaha bya jenoside hano mu Rwanda. Yewe twamenye n'amakuru ko harimo n'abarashe ku butaka bw'u Rwanda mu gihe Goma yafatwaga. Biragenda gute afande? ibyo ni byo nababwiraga tumaze gushyikirizwa none. Hari inzego zibishinzwe baragenda bakurikirana umwe ku wundi. Abaregwa ibyaha bya jenoside barajya mu butabera. Abakoze ibyaha byo kurasa amasasu bambukiranya umupaka ku buryo byishe n'abaturage bacu bagera kuri 16, abo nabo bajya mu zindi nkiko tubabaze ibyo bakoze. Abakoze ibindi byaha bitandukanye nabwo ubwo hari inzego zibishinzwe, twebwe icyo dukoze turabakiriye. Noneho abandi badafite ikindi bagirizwa bo barajya muri rehabilitation center ariho Mutobo. Abakiri mu mashyamba ba FDLR mu bafitiye buhe butumwa? Abakiri mu mashyamba ubutumwa nabaha uretse ko dusanzwe tubutanga buri gihe, si no mu mashyamba gusa, hari n'abandi bari mu bihugu duturanye. Hari abari i Burundi, hari abari mu bindi bihugu duturanye, hari n'abari i Burayi. Icyo nababwira ni kimwe gusa, nuko icyaha cya jenoside kidasaza uko byagenda kose. Icyaha cya jenoside ntabwo gisaza. Icya kabiri, babishoboye bakaza bakataha mu mahoro, kuko bagerageje gutaha barwana inshuro nyinshi byananiranye. Bagiye bafashwa n'ibihugu bitandukanye harimo n'u Burundi, ngira ngo byaragaragaye kuko abangaba barabyivugira aho bakoranaga nabo. So babashije gutaha rero mu mahoro, bakaza ubazwa ibyo abazwa akabibazwa, agahanwa, bikarangira akajya muri sosiyete agakora n'abanyarwanda bakubaka igihugu. Naho Balinda ni umuvugizi wungirije wa M23 yavuze ko usibye abafashwe M23 kandi izakomeza no guhiga abandi barwanyi bose ba FDLR bihishe hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi bagejejwe mu Rwanda bose bambaye impuzankano cyangwa se uniforme z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Balinda rero umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 akaba yavuze ko ibyo bishimangira imikoranire isanzwe hagati y'umutwe wa FDLR n'ingabo za Kongo. Ibyo agaragaza ko n'ubundi mu kurwana ku rugamba bari bahanganyemo izi ngabo zari zifatanyije za Kongo mu kurwanya mutwe wa M23. M23 igaragaza ko yari imaze ibyumweru birenga 3 ibataye muri yombi. Leta y'u Rwanda ariko yo imaze n'igihe kinini igaragariza umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kongo ikorana n'abarwanyi ba FDLR, ikabaha ubufasha burimo intwaro, ititaye ko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Colonel Mwesige uyobora ingabo z'u Rwanda mu burengerazuba yatangaje ko ifatwa ry'aba barwanyi ari ikimenyetso simusiga cy'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorana na FDLR, nubwo hari ubwo ivuga ko uyu mutwe usigaranye abasaza gusa, ubundi ikavuga ko uyu mutwe utakibaho. Brigadier General Gakwerere yavuze ko yavukiye mu cyahoze ari Kigali ngari, ubu ni muri Kanyinya Ishyorongi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Gakwerere yarafite ipeti rya lieutenant, akaba ari umwe mu basirikari bakoreraga mu ishuri rya aba sous-officier muri ESO i Butare, aho amakuru avuga ko yizerwaga cyane na Capitaine Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikari bashya bitwa New Formula, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu henshi hatandukanye mu cyahoze ari Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikari boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda ku ya 20 Mata 1994. Baramwica, anakekwaho kandi uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga perefegitura ya Butare.